Igama lami ndingumlobeli Aphiwe, ngisuka apha eFIVA. I-program kaLouis Agri ndiyijoyine nge-1 ka-Agasti 2025. Kule program ndifunde indlela yokulima, ndafunda nge-business skills. Umehluko owenziwe yile program apha ekuhlaleni ukhona kakhulu, kuba besingakwazi ukuthi umhlaba siwusebenzise kakhulu, kodwa ngoku siyakwazi ukuthi silime igadi zethu, amazambane wonke umzekelo. Indlela uLouis Agri enza ngayo izinto iyandikholisa. Ukuphuma kwami kule program, ndizawulima igadi zasekhaya zonke ndithengise.